Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Makasih. Kita gagagola nih. Kinatawa na sa diminuteng. Sabar ako na sardi, nene mo nagagagola. Loko na pala mali. Tapi jangan na ko loko ang balansa sala si matudi de. On rani bola ni ajak ka mali. Na sardi, tuti tanga eh. Yene. Ajar memu ito ne. Tidak ka bawang. Nah, dia letok-letokin lah kena. Selesai itu seding. Cicap ke bang? Ini kepadu lah deh segala letok-letok nah. Lo kasih jok kita dulu lah. Taruh. Tiga dulu kerap. Lupa tak. Bisa nih dulu lah. Malah lato toy, tapi jadi tak apa akhir loh. Hahaha, ambil ngombe. Amal caw ko to ang pole mate. Enggak mau coba-coba. Iko cucu dulu lah. Ay malupa ke tuh. Aku tanah lisa. Kemita aci selekue. Mita tuh. Undi, indra kacil lato-lato. Kalau kamu lihat aduiku. Itu malah dulu lah. Dulu pinterang kalau lato ku. Orang pas salam ku ya. Undi, dinesi macai. Indra kana itu lato-lato mu. Ya mesti mau mita kak. Segi lato-lato mundi. Ini lo mau nih. Gelap tuh itu dulu lah. Malah pelopok. Nak kemas deno nih. Undi, jaya mesti kela ada. Pinting nau secina. Yuk nih main dulu lah. Undi, pindah itu lato-lato mu. Kalau kamu lihat aduiku. Mesti mesti deh. Lupa kak. Datanya lo sekian aja niku. Juga tongci ku dulu lah. Nomor lato-lato dia tuh membeli. Sedangkan nih ya, digaji maku. Janda aku melir kak. Undi, pindah kenapa sih? Pangka rasa lopo dah. Hah? Rasa agak dulu lah. Kumisarnya sih mundi. Mau gelet tele mau pengempang. Oh dulu lah. Rahasia agak memu we. Nasara kah sedih? Oh andi mondi petelau. Bisa mero jandamu. Mantaku. Mama sedih lah. Mantamu. Mago. Ini aku. Oh, mondi. Enggak tuh. Aduh, jangan kurang aja. Oh puang, dari bisa jalan ceritaan cintaku ke janda. Padul lemangku ngaku mantan si janda. Ini tenang anak serangan jantung. Mereka si hadiah. Baju gua, walamar poklempong. Kita nak boleh kak merantau kata lutong. Mudah-mudahan jandaku depan aku kawin.
Angkel tali si Joko pergi tiu. Wah, alisa di mantan darlingku, tapi kamu tiga ko utolo ko. Premang kita ka. Kok bisa ngumpak? Bisa kan tuh Pak, sekampok ki. Joko, engkau lele yang tu? Enggak, jauh kena main bola. Joko, gama di yang pernah bersempur. Sedih bau, kalau biniang. Dapat bini yang? Tanya ke sama kok. Yuk. Depan namanya Mundi, masalah kemakai oleh-oleh. Bisa kau lepas juga kau berpikir, kau kabar sejak menjanda aku. Terima kasih nih. Saya emang kau jandamu. Jadi sama nih. Awan deh tuh cocok Mundi, janda aku rojok kanita. Assalamualaikum. Oh, nanti kau telok kah? Anu utama ada lo boleh. Oh, nanti kau telok kata aja kak. Mudah-mudahan abah aku juga ditolong mulut aja kak. Awah, pedih petuh. Nenekku lele gora-gora. Oh, sedih, hidup tuh menuruna. Aduh, pedih petuh nak. Jadi kalau lo kerja kau ditolong mulut aja kak. Lo kajak kami ta janda aku nek, mudah nilade kak, nalamat tuh. Oh, bebek itu anak gara-gara janda peli dia pertama dulu boleh. Engkau mama le janda aku nek. Di sini menjelaskan, mati bisa kalau pula janda. Nih, ketara Joko. Agro di waktu aku nanya Joko. Bikalili tadra Celina. Oh Rita, tandaan itu tamu. Pakai nila Joko lisu. Megan itu di muka pang. Jadi lo mau kenapa ngapain dulu gue laba nur ya? Ya lo tulis sebelah aku. Giro nenekku dia lisu, nagola baju kenali. Sinala dulu colong. Mengaku-ngaku lalu jadi mantakku. Kur memang kali si cewek, tapi putus nak. Pasang itu keadaan, enggak mau diturang cedeku. Mapak rodo. Lari si mondi rodo. Dulu tak arah. Cocok nih. Kalau melaku pelajaran dulu. Pokoknya meresa-resa pelajaran bisa. Aduh, aku bisa ngambil kamantak ya. Kalian gak cina aku kalian. Asal malam mau ketuduh, macam main remai. Assalamualaikum mantan. Waalaikumsalam, ke mantannya. Tadi itu mantan. Apa kalian ngambil kali pang? Kau main re, jangan basi-basi ketuduh. Duduk. Iko dulu lah, aku semalam colong. Nomita sudah angkat berondokku. Lo kelalus ke gora-gora makan mantaku. Lo pelari berondokku. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Sudah itu lagumu, mari ngerabau kah sedih. Oh cuma dina, ni kata lepas aku turun tali wasa di ruka.
Iko si peledula. Lepak konye poru kamu Mari si kau menang kalau konye. Lo suka pediri hatinan aku. Masa di tengah lalang. Ada bengkam aja, dan ini aku selain nata. Yang namanya cinta, engke ya sebosan. Aku masa dulu lah, bosan. Tanya kabaran. Hanya janda, 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 janda. Hanya janda, 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 janda di hatiku. Nih, ambil ikut ketutup mati. Mondi, dengar dulu penjelasanku. Nggak seperti apa yang kamu lihat. Jimli dah Inggris mau gerai. Aja nama tuh tak nama. Nara calon menit tuh tak. Awe, nara calon menit tuh ku. Lucu tuh. 30 cedek. Iya, mau kemana aja? Tuh udah nih, kok dikawin sama kue. Ya pasti betul. Jangan pandang kecilnya Mama Ji. Tapi anunya. Ayo lagu mata aja. Macam medena kalau dari ku mojo Aja apa kalau dekat ini, kurang tokat mumputari. Dia mengerang tempo tak mojo. Kewana bata cempa, bata kulukue, bata ngutie. Gergeri ku tuh eno bandikan ambo enre, nalu bangku kak. Mana kesiro udah mandi kemelo mau bahas. Nasi pada mentok gimana Rey? Malah hame ku mau na iya. Ya ruang putih-putih ke rum celah Meron yang keras diri meto haye. Mama aja lo kaja lo kelalu berondokku. Pamojo nih rohe. Ya jo kena. Lalu ngiro do ir bicu lade Si meta. Iya. Darling tunggu. Tiga apa ya nah sudah mantan nyari kene sedang aku sudah takut atau hancur hati dari ini. Darling tunggu kak. Darling tunggu dedek. Saka darling, kembalilah sudah kamu ke mantan. Dengar jadi dulu penjelasanku darling. Aku nggak bisa hidup tanpamu, apalagi musulitoni habere Maaf begini darling, hatiku sudah broken heart. Apa? Darling. Aja kok nang keli suka dia apa dia tak kamu telepon nih kak Devi nemu Itu telepon kene soalan apa aku pine aku ne diculik kelakian na bicara terus nana yang diculik kelakian sih bicara apa kau na lakian na curi juga dia sedih saja curi kamu nak kelakian curi agar kamu kayak aku ya nek. Nah, saya ngakon kayak janda kepelek lakian na. Bebek petule mo rengon sabi ni kung kepelek lakian na rumah kun ragi Nggak bawa di kuna. Yo kan pula matin rumah teko aku tuh. Raja kami minta janda aku nek. Aku jalan matin rumah tuh selong aku. Alhamdulillah tindo ni cokol kaja lo kesole. Kalau kemere aja nih nama tadi mah ketok-ketok. Ito nakapagkakala ka ko niya magato-gato Pagkatabulo ka magato-gato, walo pinaman masuk, walo pinamasterin, walo pinabis pinceng, walo pitonceng nih, tapi yang penting mah hemo di muka. Ada lawang kah? Senggol dong. Ponde some taro, elepana me kohe, kalau aku mewah kako koko jangan aku tuh bawang. Mapa aku tuh culaya mau jemina, ketelu bawa ka ketok-ketok kucau. Ada mai, di sisi akan namu koe 2, 3, percaya got tanwa. Tanwa kotong.
Kalau sama tuh ini nah, kalau tatu pace toka. Ay ndak logo pa ko caran lo ka pace ko. Pace dia di banuk he. Bonde solo cek dito. Kuange kadi pa tuh, udah mau pindah ngaka. Kadi ko sa pula sabu. Lo kamelian gola. Kapala ano kumindrang he. Di ko sa mewa jimina. Nasa ka mana sume? Ya mewa jimina. Ang pala mo ko ndak logo. Kay ndra mi ketok-ketok ko. Lebih pelaba dari iya. Ada yang kata dia ngasih jangan ada ulah pelaba dari koko teh. Mau tuh lalu lah. Cuma ada pelaba nya lagi mina. Jadi tanah lepas dari koko Ay, made mo gotang ni na ya ke dia tawa ko gotang na dia pa tayo kumuhan ito eh. Kita cerang lo gotang di mina na ada bisa ketemu dari koko. Awe puang. Ay. Si. Di wilayah he. Napa di Patama jadi gitu kasih ge he. Gota nih, dewa kak. Habila na ka? Teko guys, habila na. Habila na. 1, 2, 3. Deh, iku menang. Kayak menekal gua gelonin nan ku pake. Iku deno ni sekelintap talitai berarti iku menang. Nita tuh, senggol dong. Telung penima telung saya deno bikin pikirin. Jadi ga cuaca mapak gue. Ini ko sita para kala kay no logo. Berarti no logo kembo baca-bacaan. Pare basta di den gerik pake na tamang talita. Tengah apa ada aku ji? Nayaman na. Jangan pikir iku hadiah eh. Oh deh, tuh coba ji. Nu aji Tommy. Naman naki. Waji Tommy. Waji Tommy ba. Buru Tommy jadi aku. Lo kalok matindro. Urus suko. Kadi mina, mama kaleka, kayak gini hadi aku. Urus suko. Kare coba ya makanya kadi. Lo kalok matindro. Wangi ganaga uye, nasi suka main rebere ye. Seriolo 200 serpulona, doni 300 sih. Ya so main sih 320. Mungkin jauh ke polis sompon masih seburu jadi ini kuliah di Tokaga. Hei, kamu cuma itu jamin dulu go. Erita, yana jama mangala ada he, yes viral he. Kulo toko lepan me ko motora sa deko. Coba dulu go. Mato Erita, patag bulu magalo sa dinghe. Hey ndak logo, cuma pindrang itu paano ko to. Aku tahu na jadi bonde some di bakal dinay. Mawe, makadi kaya mato. Sabar ako Erita. Pada nalo mapindrang bonde some nuna. Logo dia tuh kuat di kimari tuh ketok ya naliwata ke dinay bonde some. Kalau to kumaketo-keto, ali kuwase, pak me di baluk kro he. Jema seka makadi, pak po tak nyama he. Jemu apa aku tuh bonde some, kamu tuh matu waktu mali toka sekarung. Erita, lo kumagi si karung. Ugur gore agin dolo go, kung kesusana wasama ni saga. Telinga ko Rita, mana kasi katok-katok lo digoreng-goreng. Muhammad ko. Imo pa to pala gato-gato na po ngebahas tutu kutudo. Pada liso na po manaso. Ya mapa diulo ko pa di kala kambo. Ndolo ko di kala ka. Rita, pasa pa, nasuro kili sa na wala na siya paukalan. Aga pidala mo ang rindo logo di ter-ter-Syria le paen suruh ni made ko na bola. Ya dalo made Rita pae, no kata ding hadi aku mamalo makada en kalay. Hey, agapin mo taja. Yalo na hamade eh. Isa na ra sa may. Ikun dolo gede ko lo liso. Isa na ra, lo kata ding hadi aku. Bunda sama sangka kita usah cede pa ada lang kuha pa to. Ali to kuwase, pak me ko di balu, kaya de wala pa de wapak ko eh. Tempo ni bagus sih. Ya, pembok no bika. Ni saya na cerita. Oh bonde some tepo le gitu mah ketening. Iya dah seketo-keto ulangnya, pak Yesi viral ada he.
Oh bonde somedek si melo pinren kasina itu pak menggelola ada sediwi tema pakku ko he. Mu berde memeton ben pinren ke bonde some sedang kelak no pinren pak. Siapa tahu kesia dale kuno pinren kak. Ulah, kalau wae macam ada kumapak ko he, lo ko mali konroe me di balu, pa ya dole perek di wapak ko he. Pako ulin meli bonde some na de pun furga jalakeku. Sande na furga ja 10 oleh tu meli pak tu bonde some. Bonde some beda bawan nih. Jangan tiba-tiba dirto boroy. Atau boleh made ni. Popo pona sekama boro. Terpaksa jo ke kamin rek pabelu ketok-ketok. Siapa yang cantik di antara kita bertiga? Kamu. Kamu lah. Kamu. 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 Aku. Kamu. Aku. Kamu. 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 Bisa dikanin iku. Hei kedip sa bonde some na di tempat pinreng kak pakon na he. Cina to mas di. Hei joko tega sekolah loka. Agak saja nenek aku lelego ke gora. Berasa bersalah kasih di kejandaku. Padi badam peng. Obat aja kemita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ningga tukur terima berselang. Komen Ray. Mama ngaji, ada Haji Madinah. Nih gue tuh, aku tanya nanya Haji Madinah. Napam sedewita. Mak Haji, kenalkan nama saya Joko. Oh, ikut Freddy asa Joko. Kurmu cewek anakku saya sebab anakmu selai. Pedih itu Mama Haji. Kau seseron tuh Haji Madinah Mak Haji. Oh, Haji Madinah. Sini ke dulu nak. Ada yang cari kiai. Iya, Mak. Siapa aja lagi di situ? Tanya nih Cina wah. Joko. Tajen nambe Joko. Bola ko bagimu. Laki-laki brengsek memang kamu. Apa salah aku? Maka memang Kak. Tuh dana jolo pidaku salammu. Tegi benemu. Pas lo kerja timuremu ke Palu, sakit hatiku. Dampeng kandi. Jolo fikri ki, wadampengku gede. Di memang dampeng si Madinah. Dia mau di paku kero, di cewek aku sesuk badi sereko. Ada dampeng Mama Haji. Dia ulima dampeng kok. Nggak boleh begitu mah, apa orang juga ini. Dia mau tegak padi na anak ihe. Terus si dampeng nye. Dia mau padi usah di cewek ke basesto. Joko. Astaga, minta sekadar liku. Di sana jangan mau ketuluk. Tok paku mat perocak ko nye. Aku malah mau ketuluk. Tamana? Sejarah apa cintaku. Mantan Tedullah. Mantan Joko. Oh puang. Kakak si cedek. Hapus rasa cintaku ke janda.
Assalamualaikum Pak Belu. Waalaikumsalam dolo. Agak situ kriba. Lo sekimin reng. No kawasan mana golan arti, lo toka mana apa kue? Agak dia sepakin dolo go. Pak Dewi sesena. Agar viral ada kue. Agi ya sepakin dolo go. Lo kiga mau bulu tangkis lo kiga mak gerunan re. Arem apa kue? Pada golok dua lece. Mata tatu moni. Oh, iro kapa viralin dok logo. Anu sena lato aja lo laki. Apa kegain dok logo? Apa kita ase? Awe, kan itu siapa si ada lina narti. Doni dok logo 15 belu ke ya gato-gato tapi mako kue 20 sebu pak lo meli tuh dek gaga berana tapi lo ada ki dok logo pesen dia gaga apa kayak kue dok logo kasih lato lo ada ki kita pesen nih ureki Lola nih narti itu kilo. Oh ya raja tuh dok logo laki gol lagi. Oh dok logo gol ada sekilo. Macam ni mengolah narti, hurka biasa meli, mau kerja tak? Oh macam itu dok logo pak naslina apa para betul kata tuh aslina mau tuh kata Apa lagi aku narti Peko jarain dok logo nade tak gena di ta 10 sebu gato lagi 20 sebu tambah di golai nade baja gena di ta dok logo. Pindarangan nak kasih jalan narti, kalau toka minute, lo toka mapak kue. Dulu mah pindah aku dok logo kok resa namanya geladenin rata konya ala betul gol aja natala anu talai. Ya natu gato tala pesan ini kalau lada ki macul gato ya natu pesan ini masuk bakal 10 sebu pan 10 sebu di kita. Kade pakai siar apa balu Tanda po do kasih nafas soli ka aku ange baja wali mane kasih lisan na ya warung tapi ko kasih winut aja yang penting mah ketok. Gaham menen logo masugi kita boromane ya deh kasih na belu-beluku. Lisu ni pelen logo latih hakim gato palong katu lomba matu nasapa motongi matu pota. Pak balu deh kasih gaga minum garatita ko to madakalada ka kasih seding. Digaga gratis mako ko logo lisu ni belata. Deh tahu kasih malau masih dekat Pak balu. Awe yen dok logo ye de tongga aga terima kasih na pura tonde ne di redisko den de lato lo si minumnya gratis iya nah de aseng dikasih hati minta jantung lo metoki napa capu. Alhamdulillah takolin kasih mau diketok-ketok. Indalago acul-cule ngagasan itu do. Gelo puta awita. Hei, yana ya ketok-ketok foto hei. Dimlo pindra ka cinampa ketok-ketok mu indalago. Nak aja pinjang beli dong. Indalago kedik pa cina mo aseng. Maka di kaya mato, anu ko mato wakat di kon. Kalau paling indalago lo tokal pada lo kesapa. Yo lo Korea, lo ketoknya siapa? Alhamdulillah, takut kasih ulang mani ketok-ketok.
Awe nenek, te golai. De wali gola na sardi. Kato wali. Dadagan na di eh. Pa magalola da wita na sulit-sulit ye pakung he. Tama naman naso ne, pamalupo na sa ding. Jadi pina sardi sa magalola da sardi mapaku kahe. Eh. Bisa ni beremu malupo na sa din eh. Tapan nyo sa beremu, kiwi na rin. Pabili nyo sa dalang kata-kata mo. Jadi pina sardi, tak perlu magalo sardi makan kato. Nenek, lo tong kepanuno ka. Pas saja kakak sapa obat penunda lapar papaku ya. Assalamualaikum, beli. Waalaikumsalam. Beli apa? Kak, ada obat penunda lapar. Nggak ada obat penunda lapar, Dek. Kenapa itu bibirmu hitam? Sakit saya, Kak. Sudah 1 minggu nggak pernah makan. Kenapa nggak pernah makan, Dek? Nggak masak nenekmu? Kak, sekarang nenekku korban lato-lato. Yang sabar ya, Dek. Semoga nenekmu cepat sadar. Ada sisa nasi tak, Kak? Bisa diminta sedikit. Bentar ya, Dek. Kak, kalau bisa kasih sayur tambah ikan. Iya, tunggu bentar. Ini, Dek. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Wih, ada mau kok ke sana kon. Nasardi, lago, Nasardi. Tadi nggak tuh, semua orang itu mau Ah, ganun-ganan na yung balik kantong na bolong eh. Kasi malayinan ako. Kaya kasi nasampanan na latulong na pisang. May tagaga na ba na kato-kato eh. Gara-gara iya na si Mingo de Wanaso eh. Kanya po kasi kalili eh. Talinga pa na. Oto na.